à la défense. Minisiteri y'ingabo yahawe Mwadiamvita ariko Bemba ajyanwa mu bwikorezi. Ce gouvernement parviendra à répondre. Iyi guverinoma ije gukemura ibibazo by'ingutu birimo iby'umutekano n'iby'imibereho y'abaturage. Sur le front militaire, mu bijyanye n'igisirikare Jean Pierre Bemba wari minisitiri w'ingabo bihabanye cyane n'uwari we bamuhaye inshingano zo kuyobora minisiteri ishinzwe ubwikorezi no gutwara abantu n'ibintu. chargé du ministère des Transports. Mais c'est déjà de leur donner icyo nakubwira cyo nuko hari icyizere cy'uko ziriya mpunzi umunsi umwe zizasubira mu ngo zabo kuko turi gukora ibishoboka byose ngo bikorwe. pour y arriver. Mu bishoboka byose Tshisekedi ari gukora ngo akemure ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cye, hajemo ikintu cyo guhindura guverinoma, aho bamwe birukanwe abandi bahindurirwa imirimo abandi biyongeramo. Ntituri butinde ku mpinduka z'iyi guverinoma muri rusange, turibanda kuri minisiteri y'ingabo. Nitwa Pierre Romeo imfura yabo nk'ibisanzwe ngo haye ikaze muri iki cyegeranyo. Ndabizeza neza ko mu minsi itarenze 100 abanyekongo bazaba batangiye kubona impinduka, muzanshimira kandi muzanyurwa n'ibyo nzaba nakoze. Aya ni amagambo ya Guy Kabongo Mwadiamvita, minisitiri mushya w'ingabo muri Kongo. Ibi yabivuze ubwo aheruka guhura na Jean Pierre Bemba yasimbuye kuri uyu mwanya, ubu we werekejwe kuyobora minisiteri y'ingendo, ubwikorezi cyangwa se byite gutwara abantu n'ibintu. Kuki Jean Pierre Bemba wahoze ari inyeshyamba, ufite icyazi ku ntambara, wanageze kenshi mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano ishyamiranye ijuru ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'intare za Sarambwe, bamusimbuza wahoze ari umubyaza yiyambarira amataburiya yera. Tugiye kugaruka kuri aba bagabo bombi, by'umwihariko tunagaruke ku mpamvu Tshisekedi yakuye Bemba ku mwanya wa minisitiri w'ingabo. Sur le front militaire, mu bijyanye n'igisirikare Jean Pierre Bemba wari minisitiri w'ingabo bihabanye cyane n'uwari we bamuhaye inshingano zo kuyobora minisiteri ishinzwe ubwikorezi no gutwara abantu n'ibintu. Ubundi Bemba niwe wari witezweho kugira icyo ahindura ku mutekano muke muri Kongo, ariko ziko byagenze. Ubu rero minisiteri y'ingabo yahawe Guy Kabongo Mwadiamvita. c'est maintenant confié à Guy Kabongo Mwadiamvita. Kuva mu mwaka wa 2019 Guy Mwadiamvita Kabongo yarayoboye ikinyamakuru cya leta, by'umwihariko anashinzwe gukosoza no gukwirakwiza inyandiko zose mu bitabo by'amategeko. Kugirwa minisitiri w'ingabo rero bifite igisobanuro gikomeye kuri uyu mugabo wahoze ari n'umubyaza, akaza gutangirira imirimo ye ya politiki mu ntara ya Kasai y'Uburengerazuba ubwo yatorwaga nk'umudepite uyihagarariye. Nk'uko byinshi mu bitangazamakuru byabigarutseho, kuzamurwa mu ntera k'uyu mugabo si ibintu byaje bitunguranye, kuko ni umurwanashyaka ukomeye w'ishyaka rya UDPS ribarizwamo na Tshisekedi, kandi ngo by'umwihariko akaba imwe mu nshuti zimwe zitwa iz'akadasohoka za Tshisekedi, ariko ngo akagira umwihariko wo guca bugufi no kumvira, mbese ngo azi igisobanuro cy'ijambo gucinya inkoro. Umwanzuro rero kumuha kuyobora minisiteri y'ingabo ngo bishobora gukomoka ku bushuti bukomeye kandi bw'igihe kirekire afitanye na Tshisekedi, cyangwa se ari uburyo bw'inyurabwenge bwo gukemura ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo benshi bakibaza ubushobozi bwe mu gukemura iki kibazo, cyamaze kuba kasamutwe n'agaterera nzamba mu ruhando mpuzamahanga. Jean Pierre Bemba yasimbuye yari yagizwe minisitiri w'ingabo kubera ubushobozi bamubonagamo n'ubumenyi mu bya gisirikare nk'uwahoze ayoboye umutwe w'inyeshyamba. Bityo Tshisekedi yumvaga ko azifashisha uburambe afite mu bya gisirikare mu gukemura ibibazo by'umutekano. Gukurwa ku mwanya wo kuyobora minisiteri y'ingabo akerekezwa muri minisiteri y'ubwikorezi nabyo byazamuye ibindi bibazo mu bitangazamakuru byaba mpuzamahanga ndetse n'iby'imbere mu gihugu. By'umwihariko hibazwa niba atari uburyo bwo kumuca intege no kumusubiza inyuma mu kugira aho ahurira n'ibikorwa bya gisirikare ndetse no kumutakariza ubudahangarwa mu mirimo ya politiki, by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano. Bitaba ibyo
ngo akaba ari ugushaka kugerageza ubushobozi bwe bundi mu kuyobora izindi segiteri zitandukanye za gisivili no gukoresha igitsure cye mu gukemura ikibazo cy'ingutu nabyo bitoroheye minisiteri bamuhaye kuyobora. Jean Pierre Bemba wamenyekanye cyane ku gasirino ka Chairman Igwe yavutse tariki 4 Ukuboza umwaka w'1962 avukira hitwa Bokada muri Ubangi y'Amajyaruguru. Ubu akaba yujuje imyaka 62 y'amavuko. Ubusanzwe akaba yaraminuje mu bijyanye n'ubukungu muri kaminuza ya Institut Catholique de Haute Étude Commerciale i Buruseli mu Bubiligi. Bemba si umuntu ubonetse wese kuko si umubyara Geno Bemba Selono yari umucuruzi ukomeye mu cyitwaga Zaire, ndetse burya Bemba akaba afitanye isano na Mobutu Sese Seko kuko Ngwendu wa Zabanga wabaye perezida wa Zaire, cyane ko mushiki wa Bemba yarongowe na Nzanga wa Mobutu, umwe mu bahungu ba Mobutu ahasaga muri za 90. Nubwo Bemba yabanje kwikorera ibikorwa by'ubucuruzi muri business ya se, ariko amatwara ye mu bya politiki yamutogoteragamo yaje gutuma ajya mu buhunzi, ndetse ashinga umutwe witwaje intwaro wa MLS cyangwa se Congo Liberation Movement mu mwaka w'1997 ubwo Laurent Désiré Kabila yafataga ubutegetsi. Mu gihe yari ayoboye uyu mutwe yashinjwe ibyaha byinshi by'intambara no guhohotera uburenganzira bwa muntu, uburyo yaje kuva mu ishyamba kugeza yakuwe ku mwanya wa minisitiri w'ingabo. Ibyo tuzabigarukaho mu cyegeranyo cy'ubutaha. Gusa byose byabaye mu mwaka wa 2002 ubwo hasinywaga amasezerano yo kugarura amahoro, ndetse ahita anagirwa vice perezida muri guverinoma y'inzibacyuho. Naho Gikabongo Mwadiamvita Malengele Kuzoma nawe ubu ukwije imyaka 60 y'amavuko, akaba abarizwa mu ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi. Avuka muri Kasai y'Uburengerazuba, yize ubuganga muri kaminuza Kinshasa, naho kariyeri ye mu bya politiki yayitangiye akiri ingimbi, aho yari mu rubyiruko rwagaragazaga ko rudashyigikiye ubutegetsi bwa Mobutu bitago bw'igitugu. Uburyo yaje kwisanga ari umwe mu nshuti z'akadasohoka za Kisekedi, ku buryo yamugira icyizere cyo kumuha minisiteri ifite byinshi igomba gukemura, nabyo tuzabigarukaho ubutaha. Gusa benshi mu banyekongo bavuga ko nta kintu gishya biteze kuri iyi leta nshya, abandi nabo bavuga ko ahari yagira icyo ihindura. Mu gihe kandi ibi byose biri kuba, n'ubundi imirwano irakomeje mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 idahwema gutana mu minwe na FRDC, Wazalendo, FDLR, Sadeke, Mayimayi ndetse n'abandi, ariko bikanga bikaba iby'ubusa kuko nubiherutse no kwigarurira centre ya Kanyabayonga. Nitwa Pierre Romeo imfura yabo, ndagushimiye. Reka dusubire mu bindi byegeranyo n'inkuru tugutegurira. Inshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura. Iyo urebye hasi ibara ritukura urabona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tubafitiye umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us.